Moago o dikanyeditswe ke tlhaga le mofero o sale o simolotswe ka 2013 mme le go fitlha ga jaana ga o ise o wediwe. Setlamo sa meago seo se bidiwang fikile go begwa fa se ise se bonagalo fano fa e sale ngwaga wa 2014. The entire budget for all practical purposes has been blown on this derelict building, and the people of Mamelodi are no closer to having a magistrate's court. This is nothing short of disgraceful. Lefapha la ditiro tsa setshaba le mafaratlhatlha le ne mo malobeng la itsise fa tshalelo morago e bakilwe ke di-strike le katoloso ya tiro. Fela le ikamologantse le dipego tseo di kaileng fa projeke e kgoreleditswe ke setlhopha sa Boko Haram seo se neng se itlhagisitse jaaka baagi. Projeke e jele dimilione tsa diranta mme madi a tulositswe. The completion date was extended to November 2018 due to numerous strike actions by the community who wanted to be included in the construction project. Mkhunu a re setlamo sa fikile se tlile go tswelela ka tiro. Go le jalo lefapha la bosiamisi ga la batla go tshwaela mme le ne la fetisetsa dipotso tsotlhe kwa lefapheng la ditiro tsa setšhaba le mafaratlhatlha. Molemo wa SABC News, Mamelodi.